Yes, reka bashimire kandi bayikaze inshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana amakuru n'ibiganiro kwezi gutambuka hano kuri Rwanda Media. Turagurutse uyu mwanya kugira ngo tubareze amakuru agiye atandukanye no kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, ariko by'umwihariko tugiye kuba twibanda muri equipe ya Aprfc Football Club. Na aya makuru ari muri equipe y'ingabo z'igihugu, equipe yambara umukara n'umweru, equipe ya Club Giant, ni equipe nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Tugiye kuba tugarukamo cyane tukubwire ngo byifashe bite bimeze bite. Tugiye kuba tugaruka by'umwihariko kuri probable lineup 11 Umutoza agomba kuba yatereka mu kibuga bakaza kuba bamuhereza amanota 3 hariya mu Bugesera, n'ubwo ibintu bitoroshe habe na gato. Rero tugiye kuba turebera hamwe 11 Umutoza agomba gushira imbere gose bakamuserukira bagaserukira ikipe ya Aprfc Football Club, bakaza kuba bahangana n'ikipe ya Bugeserafc Football Club. Na amanota uyu munsi 3 akenewe, na amanota 3 harimo imiteguro myinshi, harimo imitego myinshi, mitindi kabutindi utamenyaho birimo kuva naho birimo kujya. Ariko nkubwiza ukuri ni umukino uri mu miteguro myinshi, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport nayo yivanze muri uno mukino, irimo kugenda ireba, irimo kugenda iha motivation Bugesera, iri kureba uburyo yareba uburyo yahagama ikipe ya Aprfc Football Club, kubera yuko bazi neza yuko nabo bafite rugamba rutoroshe hariya mu karere ka Rubavu, aho bagomba kubacekirana n'ikipe ya Marine Football Club, muri umuna w'ikipe ya Aprfc Football Club. Ni muri umuna wayo kubera ko Marine nyine nayo ni ikipe y'ingabo z'igihugu zigwanira mu mazi. Ubwo rero urumva zose ni za Minadef, zose zihuriye mu kigo kimwe gose, niko bimeze. Ubwo rero reka tukubwire ko equipe ya Aprfc Football Club uyu munsi turaza kuba tunabahereza update ze team news, amakuru ari muri equipe nyuma yo kubaha gose nyuma yo kubaha probable lineup 10 mwagomba kubanzamo. Turaza kuba tunabahereza team news. Ubwo rero reka tubabwire ko turi muri kiganiro ushobora kurukanda kuri buto ya subscribe, aho niho turayikanda kanda kuri buto ya subscribe maze dukomeze kwana mu buryo bugiye butandukanye. Numara kanda kuri buto ya subscribe uzajya ubona amakuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka hano kuri Rwanda Media. Ni wo mwanya mwiza wo kwiyandikisha kugira ngo ukomeze kuba umukunzi w'akadasohoka ndetse no gukomeza gukurikirana ibiganiro bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Muzi yuko twibanda muri equipe ya Aprfc Football Club Giant hano mu Misozi igihumbi, tukabwira ngo byifashe bite bimeze bite. Reka tukubwire ko wakanda kunzogera, wakanda kuri iyo nzogera maze tukareba ngo byifashe bite. Ukanze kuri iyo nzogera bagutijya gwa notification cyangwa se amenyesha bakumenyesha ko terana kuri Rwanda Media amakuru n'ibiganiro kuye kuba wakurikira bimaze kuba byagira. Ubwo rero twuta cyane, reka tukubwire ko niba uri umukunzi w'akadasohoka wa Rwanda Media ukaba ukunda ikipe Aprfc Football Club, hari groupe y'abakunzi b'ikipe Aprfc Football Club inyuzwaho ibitekerezo ndetse n'amakuru agiye atandukanye no kuvuga muri equipe Aprfc Football Club. Ni groupe ya WhatsApp y'abakunzi b'iyi equipe ndetse bakurikirana Rwanda Media. Niba nawe utayirimo ukabura umukunzi wa equipe Aprfc Football Club ukaba wifuza kuyijyamo, twandikire kuri iyo nimero kuri WhatsApp. Ntabwo iyo nimero ihamagara, iyo nimero iri muri distribution, iyo nimero ya 0787733436 gose. Iyo nimero uburyo bwose wadukeneraho niyo nimero gose ugenda udushakiraho muri rusange, ariko ukatuvugisha unyuze kuri WhatsApp. Niho bitworohera cyane, kubera yuko ushobora kuduhamagara kuri call ntibikukundire kutubona gatanu kandi twandikire tugushire muri groupe gose, nawe ujye mu muryango mugari wakunze Aprfc Football Club bakurikirana ibiganiro bikoze utambuka hano kuri Rwanda Media muri rusange. Team news mbere ko tujya kuri probable lineup kuri 11 bagonza kuba babanzamo kuri uyu munsi bahangana n'ikipe ya Bugeserafc Football Club. Rero reka tukubwire yuko amakuru akomeje kugenda avugwa muri equipe ya Aprfc Football Club. Ku munsi w'ejo bakoze imyitozo ya nyuma, rero uyu munsi bari tayari, bari ready kuba bahangana n'ikipe ya Bugeserafc Football Club. Amakuru ahari nuko uwo bita Richmond ni Rampti agomba nawe kuba bidahindutse niba Darikonovic aguma muri iyi equipe na agomba kwasohoka muri iyi equipe
gusa abafana bakomeje kugenda bashira igitutu ku mutoza bavuga ati Ramputi wamushize mu kibuga byibuze ukamuha iminota mike akigaragaza, byibuze bikagaragara yuko hari iminota wamuhaye nawe akaba yagira mu kibuga. Rero abakunzi b'iyi ekipe n'abafana muri rusange bakomeje kugenda bavuga yuko umutoza wabo ari ikibazo muri ekipe, kubera ko bagenda bakomeza kugenda bagaragaza uburyo Ramputi akwiye umwanya, Ramputi akwiye iminota wenda byibuze niyo yaba ari mike, ariko Richmond ni Ramputi akaba bashaka kugira ngo byibuze abe yagaragara muri ekipe. Amakuru hari nuko Ramputi kuko niwo mukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri ekipe ya Football Club, ari mu bakinnyi hano muri Afurika bahembwa amafaranga menshi ku kwezi. Rero ibaze zahabu nkiyo umukinnyi nk'uwo uhembwa amafaranga menshi akaba yicaye, akaba atarimo gukina, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ubona yuko na Ramputi ari ibintu byamutunguye, ari ibintu byamugoye, communication nke n'umutoza byaje kuba ikibazo. Kandi Ramputi ntabwo ari umukinnyi bigaragara yuko ari indiscipline, oya, ahubwo ni ikibazo nyine cy'umutoza Darkonovic. Byagaragaye yuko ari umufunga mutwe, arakasa mutwe, kumvikana n'abakinnyi, communication ye n'abakinnyi iri hasi niba rwose wabonye yuko yaricaje Mamadusi burundu, ariko Mamadusi muri iyi minsi niyo uri kugenda akora ibintu bikomeye cyane, amanota akenewe, ari gutsinda ibitego by'amanota akenewe cyane. Murabyibuka kuri AS Kigali, murabyibuka ejo bundi kuri Viziyo, uyu musore Mamadusi igihe yamaze yicaye yaragiye nawe byatangiye kuvugwa yuko agomba gusohoka muri ekipe ya Football Club, yuko rwose Mamadusi nyuma yuko abafana bagaragaje yuko ndetse n'itangazamakuru ryapushije umutoza Darkonovic rimwereka yuko uyu mwana arimo aragenda yangirika azira n'ubusa, kubera uburyo yabushije penalite. Kuva yabushije penalite rwose agahita amuvana mu kibuga, kuva icyo gihe ntago yongeye kujya amushira mu kibuga uyu musore Mamadusi. Ariko aho abafana bakomeje kugenda baririmba uyu musore Darkonovic yamushize mu kibuga, ariko abakunze ikipe ya Football Club bakomeje kureka Darkonovic yuko atamukeneye muri ekipe yabo, kubera yuko kuva ku mukino bakinye n'ikipe ya Viziyo bari kuririmba ati Darkonovic out, Darkonovic tuvire mu ekipe. Rero reka tuzige, nubwo Darkonovic mutari kumwemera mutamukunda, ariko mwabyanga mwabyemera, uyu munsi araza kuba abapangira 11 bagomba kuba banza mu kibuga hariya mu Bugesera bakina n'ikipe ya Viziyo Football Club. Muri tayari tumanukemo neza, twitereke tumanuke muri 11 Darkonovic agomba kuba yifashisha kuri uyu munsi. Nimba muri tayari mumanura imitima muri comment, ewana turebe ngo byifashe bite, bimeze bite. Mumanuke muri comment, mumanura imitima maze turebe ngo byifashe bite. Mumanura imitima muri comment, mumanura imitima n'imiriro yose mumanuke, noneho mumanuke na prediction zanyu. Mbese murabona Darkonovic rwose agomba kuba yayipanze neza, ko yayipanga araza kuba atsinda ibitego bingahe. Mumanuke muri comment mutubwire murabona ari ibitego bingahe. Ese probable line up 11 bawe bashobora kuba banzamo uyu munsi? Manuka muri comment nawe utubwire. Gusa reka twe tumanuke tukubwire ngo 11 Darkonovic agomba kubanza mu kibuga nabaye mwizamu. Rero mwizamu muhundire mwakire uwo bita Ishimwe Pierre Mario, araza kuba kirimo uyu munsi kibuga rwose, araza kuba arimo yivurungutana barabasure mu Bugesera, arabaza kuba arimo cyane, hararahaze cyane ahantu Pavel Nzira yatangaje yuko hanamugoye cyane hariya mu Bugesera, vuga yuko ariho hantu hamugoye cyane, muri ekipe yamugoye cyane, hari ekipe ya Bugesera Football Club. Mu mutima wa defense rero mwabonye yuko Swane gose umutoza nta kimwikoza nta gishaka kumushira mu kibuga. Murabona yuko rero uwo bita Nige na Clement ndetse na Yunus baraba habaye cyane. Noneho kuri gatatu uwo bita gose niyo mugabo Claude kapiteni wi ekipe araba habaye cyane. Rero uwo bita
mwabonye yuko Byiringiro Gilbert Kagege nawe kuva muri National Amavubi bamubwira ati bugiye burakiruka imvune ati yabonye yuko uwo bita Ndayishimiye Dieudonné bakunze kwita Nzotanga nawe ubu ngubu rwose ari we uri gukina kuri kabiri. Ubwo rero uyu munsi bidahindutse araza kuba habaye kuri kabiri. Ubwo rero mwabonye neza yuko ku mukino washize Darkonovic arimo kugenda ashaka ibitego cyane ariko manzamo abataka babiri. Kuri uno munsi rero tunarabyiteze cyane ko agomba kuba abanzamo abataka babiri. Muraza kuba mubona rwose kuri gatandatu uwo bita Seydou Yusuf Dauda, muraza kuba mubona uwo bita Ruboneka Bosco, muraza kuba mubona uwo bita Ruboneka Bosco nawe arimo cyane. Gusa igihari nuko mushobora gutungurwa noneho Lamine bakabanza hanze cyangwa se akibanzamo, kubera yuko uyu mutoza iyi probable ashobora no kuyihindura nakasa mutwe. Ubwo rero mushobora kubona ko muzi neza yuko ku mukino washize Kiwanuka yabanje hanze, ntabwo yabanje mu kibuga. Ubwo rero uyu munsi Kiwanuka ashobora kukibanzamo noneho na Denis Omedi uyu munsi arakibanzamo. Mugisha Gilbert niwe wakibanjemo, Denis Omedi ku ruhande rumwe, Kiwanuka urundi ruhande, noneho akaza kuba yatakisha Sheikh Djibril Ouattara ndetse na Mamadusi ari Ouattara akaza gukina nk'inyuma ya Mamadusi, noneho ashobora kuba yanafata risk akavuga ati Lamine banzamo rwose, hajegira hariya uhakine, noneho Kiwanuka ongera banze hanze, noneho Ouattara na Mamadusi babe bari kwataka, kubera yuko Darkonovic azi neza yuko ashaka ibitego muri rusange, aribyo byamufasha gukomeza gupushinga imbere areba ngo byifashe bite. Ubwo rero nabo 11 bashobora kuba banzamo kuri Darkonovic uwo bita gose Darkonovic kareba niba yakwegukana amanota 3 kuri uyu munsi. Nabo ngabo uwo bita Ishimwe Pierre, Nigena Clement, Yunusu Nzotanga ndetse n'uwo bita niyo mugabo Claude, uwo bita Seydou Yusuf Dauda, uwo bita Ruboneka, n'uwo bita Lamine ndetse n'uwo bita Denis Omedi ndetse n'uwo bita Mamadusi ndetse na Sheikh Djibril Ouattara muri rusange. Ubwo rero hageze impinduka zigaragaramo mwaza kuzibona muri rusange twamenyesha hano kuri Rwanda Media, mukaza kuba mubona impinduka muri rusange agize igihinduka twaza kuba tubibereka muri rusange. Ubwo rero mwese twabanye muri kiganiro reka tubashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane kuze kurikira ibiganiro byacu hano kuri Rwanda Media. Nawe manuka muri comment tubwire 11 bawe beza ubona babanza mu kibuga uyu munsi ni bande ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Reka tubashimire cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.